Faigo alikima anga lukuma fulu tu meja. Today feifi day fu negi mfu bakalia tudusu anga 24. Eshide for day fu negi mfu bakali tudusu anga 24. Na wasani pasa solang di kande duo takia jonsu isefio shikina wang shipo tusani na sanfu bibi ma pasa tu. De go fufu wan telefo wenki leti na base fu peden shiko tu osude. Te itampu na telefo wenki na ika luku gwanya jali fu de shiko tu. De go fufu na pe ishide pe wikishifuye de gwanya wenki pe de stay wo komang aini wenki de bigite kwa tusani ma wo komang be kibi pe afende wa ukashi sende wan sanigi abashi fa wenki taki de fufu yao so abashi fa wenki lonkodo aden tapu ya lonkodo ade tapu de ishide igwe abigi sutu gwaden so de sutu ade sefi tapu na pe manja be wenki angade fufu man so de fufu ma fenje ukashi longwe fika la sutu lomu bolomu dibe kwangen kaya doti na pe angade sande be ko fufu so wiki shifu yetu taki no wasama no kishi makeli aini asutu de sutu de so de shiko du ko teke ala de sande fufu ko tanga ne tapu fu de safende sama de fufu mane tangi fu alikima anga lukuma fu lutu meja.